Kunepost ebhalwe umzukulu uFacebook efundeka kanje: mina anginankinga nomuntu ongifudumezayo, but ukuthi uthathe creativity yami, instrument and my vocal usuyangidelela. Onolwazi ukuthi ngingayithola phi lensizwa ngicela angisize, or abamaziyo bamkhuze, because lena ingoma yami ngayenze ngiseyivokana, angangayifaka online. Iyo-ke insizwa le kuthiwa inkosana yakwaButhelezi. Alright, into enjengalezi umzukulu akhala ngakho i-valid reason la akhala ngayo, kodwa into eyenzakalayo nje kulento yomculo, into zoku-actor etc. Abantu vele bayohlala bekukhopha indlela owenza ngayo. Kuzoba nabantu abazofuna ukuthi benze lento oyenzayo. Inkinga ukuthi kunzima ukubreaka ku-industry, whether is acting, ibhola, ngabe YouTube, TikTok, ukucula. So umuntu uma enaleyo challenge leyo ugcina engazi ukuthi yini azoyenza, because uba disparate. Umuntu ufuna ukuvela, sometimes kuyenzeka ukuthi italent limited, hence ingakho engakhona ukuthi asheshe abonakala. Ngabe kade avela ube ini italent likhona liyamlekelela. Abantu abakwazi ukufihla italent likhona. So enye ama challenges abantu ababa nawo leyo ukuthi yes, umuntu unayo desire, unaso spirit, unalo uthando lokwenza into, uyafisa nayo kuvelela abe something, only to find that kunama limitations umuntu anawo. Yiwo-ke lama limitations asenza sibe yilanto esiyibona namhlanje, sigcina sesithatha nemisebenzi, creativity yabanye abantu, because kunzima ukuyicabangela into yakho ngaleso sikhathi leso. Yingakho kwazi kwaba leligama ukuthi ukufudumeza, ngoba usuthatha into eyenziwe omunye umuntu. Kodwa abanye abantu-ke bayakwazi ukuthi bethathe izinto ezithize emsebenzini omunye umuntu, not ukuthi konke, mhlawumbe into ethize ayithandile ayimixe, ayifuse neyakhe, ebese lento iyahlangana iyamsebenzela. Kufana nokusakaza nje eradweni, khona abesakaza nje ulinda sibuya bemlingisela abantu abaphathe isport sure. Khona abantu abasazama ukumlingisela manje uRobert Marawa, kunzima. Nako ukucula, khona basazama ukucula nje ngomgqumeni, abazama ukucula njengendedana, khona basazama ukucula njengobhekumuzi Luthuli, Brenda Fassie, Mam Debra, asebashiya mhlawumbe. Abantu bawahleli kuba nento abayenzayo ezama ukukhopha or ukuzifanisa nento ethize, because iyona i-original. Umuntu usuke sebhekile ukuthi yini angayenza, awathola ukuthi ama limitations or akhona ukufinyelela entweni ethize, into esimple ukuthi avele athathe lento esiphambi kwakhe. Abantu asebeyaziyo ukuthi vele ikhona, khona kumnandi khona ukugawula komsebenzi wakho. Umuntu awugawule nje obunjalo, awusebenzise wonke kwesisikhathi angakukredit ukuthi hayi lento yakabani, akukho mnandi. Siya sikubona ku-TikTok, kunezimpe eziningi ku-TikTok kubanga leyo nto leyo. Even overseas kubanga indaba ze-content ukuthi umuntu wase-US uthatha i-content umuntu wase-South Africa. Omunye uyayithatha idea, not per se i-content, athande idea, uyabona. Mawuthi uyabheka ku-TikTok kunabantu abathi mayengena benendlela yakhe, uthole nomunye useyayenza into uyayikhopha, or umuntu usenza i-content efana exactly indlela nje okwenzeka ngayo. Umuntu mayebona into ayithandile, obvious uzoyenza njengawe, because akakwazi ukuyithanda kuyabe futhi masefuna ukuyenza lento leyo enze ngenye indlela. Abanye baba motivated ukuthi ubani ngimbone enza into ethize, kodwa nami kwanginika umqondo ukuthi angenze something different but related kule engiyibone kubani bani. Esikhathini samanje abantu abasena le talent, sekuyi copy and paste vele, siyakwazi lokho baningi. Kanti kudala kwakukhona indlela yokutwista kancane, ushune lapho nalapho, bese uyabona ukuthi okay ucisha lingisele bani. Baningi abantu abacula njengoRebecca, oNtando bangani, baningi uboti ifake kabani le, yabo. So izinto ezenzakalayo lezo, kodwa ke umsebenzi mawudliwa nje obunjalo inkinga. Ingakho ku right ukuthi izinto ezinjengalezi IP, intellectual property, ukwazi ukuthi uyigcina indlela e-right, even if into yakho awuzuyisebenzisa, kodwa
kumele kube nendlela lapho ozoyigcina khona, whether sikwa-Razer, kwa-Sambro, lapho wena njengeciko owazi khona into zenu ukuthi ziveleka kanjani. Ukuprotecta izinto ezinjengalezi, omzukulu banesikhathi bekhona-ke kumaskandi, baneminyaka nje esithe ukuqina, sebeyazazi izinto. Imisebenzi yabo yakamuva, I'm sure they know ukuthi-ke abanye bazoyigawula bey'tshede-ke benothisi, and no, into yakho uyayazi Doy. Le ngoma le eyami nje ubani oseyilingiselayo, thuthi sekulate umuntu useyisebenzisile into yakho ngendlela afisa ngayo, engakucelanga ningavumelananga, okuyinto embi-ke leyo. So abantu abafunda ukuthi imisebenzi yabo bethole indlela yokuyi-protecta. IP, intellectual property, into ebaluleke kakhulu, ingajikisana ngisho ecourt ukhokhela abameli ngento nje ukuthi umuntu uthathe into ethize. Nami ngingathatha into la ngiyifayile ividiyo ku-YouTube zingikhalele ngoba ngithathe into ngo-wrong, angikhulumanga ne-owner, umnikazi waleyo nto leyo. So into nje esinokuyibona yenzeka nakumaskandi, uyizwe ingoma uyizwe ukuthi cha ingoma kabani le, futhi ayishintshwanga ndawo, kodwa uthothi umuntu ayithulele umnikazi wayo aqhubeke nempilo, nalomunye uyathula ngoba uzobona ngathi unjani, uyakhuluma, uyacomplain. So iyazwakala into ebhalwa umzukulu. Nami sekukufaka nje okuncane engu-understandayo indaba zokuthi ama-IP kanjani njani, umuntu kumele ugade umsebenzi wakhe cause bazowugawula, and futhi umuntu enza imali ukudlula wena ngento yakho wena ongayinakile. I'm sure maningi ama-content enziwa abantu ku-Facebook, ku-TikTok, asebonakala ku-TV, cause umuntu akakwazanga ukuthi athathe into yakhe ayigcine kube eyakhe, akakwazanga into ukuthi umuntu ayimonetize igcine simbhadala. Noyithathayo akwazi ukuthi at least akucompensate nga-something. Yikho lokho nje kubuhlungu ngokuba i-content creator, ngokuba i-talent, ngokuba i-brand esebenza ngomculo, esebenza ngoku-advertise, esebenza ngokukhuluma online, ushayeka lapho. So nayidinga into enjengamaloya ezonibonisa ngomculo ukuthi into kanje uvikeleka kanjani, into yakho ibe right, so that uma kuba nenkinga ukwazi ukuthi uzoya kuphi, ukhulume nobani, and into yakho izosolveka kanjani. Lokho nje ngingakusho, akukuningi. Ngiyabonga, ngiyaxolisa ukukanta ngandise kangaka, engathi kukhona ulwazi oluthize enginalo. Cha, alokho bekumbono nje wami, akukho ukuthini. Nisale kahle.